Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geli bawermendin bi qîmet xuşku berayên bi rûmet ez dixwazim îro ji we re behsa ku mirov çiqa bêwefadar e, çiqa ji wefadariyê bi dostê xwe re nakin. İnsan bi piranî wefadarê dostê xwe nine. Kesê ku ji insana re qenciyê bike, başiyê bike, jêra baş bi her awayê alîkariyê bike bi piranî ne temam. Ji sedî not insan wefadarê kesê ku jêra qenciyê dike wefadarê wî nine. İnsan çiye em bivêjin divin kole û ebdê dijminê xwe. An jî dive aşiqê dijminê xwe. Sivê hettanê êvarê ebdîtiya dijminê xwe dike li pê dijminê xwe tere. O kesê ku jêra qencî û başî kirî wî ji bîr dike. An jî em bivêjin tu jarî nayê bîra wî û pir muhîm û ehemiyetê nadê kesê ku pêra qencî kirî. Enviya ji îro misalekê dixwazim bidim di navbera xweda û însan û navbera însan û şeytan da. Ev em ê çend ayetê pîroz bixwîne viya ji we re şîrove bikin. Bala xwe bidê Rabbil alemîn ev kainata hanena tev ji bo xatirê me xweliqandiye. Ev kainata hanê ku hûn divînin temamê ji bo xatirê menfiata me ji bo xatirê xizmeta me bike. Erd û asîman. Xwedê Teala dibêje elem terew erê ma navînin. Elem terew ma însan navînin. Enne Allâhe bêguman Xwedê Teala sexxere lekum ji we re musexxer kirî, stûxwar kirî ma fî semawatî ve ma fîl erdî. Di asîman û erdê de heye çi heye Xwedê Teala ji bo xatirê we musexxer kirî, stûxwar kirî, tev xizmeta we de ye. Em bivêjin ve esbeğe aleykum ni'amehu afûkim ve esbeğe aleykum ni'amehu zahireten ve batine. Xwedê Teala em bê ni'metê xwe em bivê zahir ê eşkera û ê batin ê ku naxuye li ser we de rijand. Yani em ni'metê ku em divînin dar û devî û av û hava û meyve û xwarin û baran û ba û hemû evan ni'metê ku em bi şeva dimînin û bi ji wan zêdetir ni'metê ku hey em navînin. Xwedê Teala di ser me de tînin me parêz ji gelek tişta. Xwedê Teala dibêje min ni'metê xwe di ser we de ê ku hûn divînin ê ku hûn navînin bi barandî. Di vir de Xwedê Teala ev kainat tev ji bo xatirê me xweliqandî. Her wisa Xwedê Teala dibêje ve in te'uddû ni'metallâhi eğer hûn ni'metê Xwedê Teala bixwaze bijmêre la tehsûha Xwedê hûn nikare bijmêrin. Ni'metê ku Xweda ji we re şandî li ser we de barandî dayî we eger hûn bixwazin wan ni'metê û qencî û çiyê ku Allah bi we re kirî, Xweda bi we re kirî eger hûn bixwazin bijmêrin hûn nikare bijmêrin. İnnallâhe digel wî jî li Gafûrur Rahîm Xwedê Teala Gafûr e û her wisa gunê me re vedşêre Rahîm rehma xwe li me re dike. Ji ber vêya Xwedê Teala di Sûrê Beqera divêje ayeta 29 dibêjim Huvellezî xeleqe lekum ma fil erdî cemî'a. Ew ku ê ku temamê tiştê di erdê de heye tev ji bo we xweliqandî. Bala xwe bidê eva tev ni'metê Xwedê Teala ne, qencî û başiya Xwedê Teala ne. Xwedê Teala ti ser me danî hatî û ji me re rijandî û pirê însana mixabin îro her wekî qe dîn tune bi, her wekî qe îslam nehatibe, her wekî qe Pêxember aleyhissalatu vesselam nehatibe, her wekî qe tu em bivêjin bandora Xwedê û Pêxember û dîn di heyeta wan da tune bi, heyateka em bivê bêxwedayî dijîn. Digel eqwasa ni'met û qencî û başa ku Xwedê me re kirî em Xwedê ji bîr dikin. Xwedê tu însan şê kirî, çav dayî te, dev dayî te, poz dayî te, hişt dayî te, aqil dayî te, zarok dayî te, sîheta sağ dayî te. Tu ji temamê mexlûqê xwe te çawa kirî, te serdestê wan şê kirî û temamê mexlûq kirî. Bin xizmeta te digel viya jî tu divê qe her wekî Xwedê tune bi tu dijî. Heyata te ji sedî set ji sedî nodê mirova ji sedî set an ji sedî heştê an ji sedî nodî
دجي قانون رب العالمين والهمبر رب العالمين بالشيطان وبدجمن خدير دستين إنسان عاشق دجمن خويه خدای تعالی دویجه دو سوره فاطر آیت ششده إن الشيطان بكم الشيطان لكم عدو شيطان دشمني ويا فاتخذوه عدوه هو وي دجمن بزانبن شيطان دشمني ويا هو دجمن بزانبه او دجمن بگرن فاتخذوه عدوه هو دجمن بگرن هون برا بزانبه اوا دجمني ويا يكم شيطان دگل ویاجی انسان تمامی قنجی و خوشیا کو خود تعالی پیرا کری و اجبیرا دکه امسوی حتی نیواره لپی شیطان دش چران پی شیطان دش لورا تشتی کو خود تعالی کری جمرا خلقان دی او دوی بکه ام ناکن او تشتی کو دوی نکن ام دکن مثلا لمشکرن امری خودیه نکرن وسوسه شیطانه ام به زکات داین امر خودی نداین وسوسه شیطانه مال خوش حلال قزنج بکه ام بویژن و امر فرمان خودی حرام وسوسه شیطانه لپی شیطان دشه خود تعالی دویژه یا ایها الناس قال انسانا كلوا بخ مما في الارض حلالا طيبا ده ارده ده تشتي حلال تشتي تمیز و قنج و باش بخو ولا تتبعوا خطوات الشيطان هنذن بيقظ الشيطان إنه لكم عدو مبين أو جوارا دجمنكي ذكرية بلا خو بدي خود تعالى دبي تجارة حلالة أو ربا و فايز و تفجي حرامة خود تعالى دبي خبات و كسب مال الدنيا حلالة دزي و جرد و طالان حرامة له مخابن و خدا تعالی دگل بیاجی دوی شیطان دشمنی وی هم ندن پیگاو شیطان انسان ایرو پریوان جسدی حشتی جسدی نوت بناو مسلمان ها ام باسا کافرا ناکن ام باسا کسی نه مسلمان چه خرستیان به چه یهودی به ام باسا واناک او نه او دناو مجاره مداننه ام باسا وان کسی کو دوی ام مسلمانه دیگل گو اقوا قنجی و خوشی و خیره گو خواده پیرا کری جو خواده زیده تر وفادار شیطانه شیطان دویجه لمیج نکه وسوسه دکه روجی نگره باش نبه خرابیه بکه دزیه بکه ام به فحوشی بکه زینکاریه بکه پیسیه بکه گماریه بکه حمود تشتی گو دو قرآن دا قدخیه لگوره قرآن یاساق حرامه شیطان وسوسه جتره دکه دوی بکه او شیطان دو حوا دو چیشی شیطانه شیطان ابلیس جنایه امروه کو بی شیطان حواله تی دوست تی پارتیا تی جماعت تی لی دخوازه بس بتون تجدین دور بخه او جی شیطانه توی دوست وینه لی اسی خدا شیطانه خواهده گوته و شیطانه او دجمنه تی هر کسی کو بخوازه ریا خواهده شاش و ماش نشان بده خلقی جی دین اسلامی دور بخه جی توحید دور بخه جی عدالت دور بخه به ظلمه بدکنه به قتل بدکنه به قتول بدکنه به انسان به خرابه به انسان بک تف شیطانه کید و کیفاویه دوست تبه اقربای تبه حوال تبه او شیطانه خدا تعالی دوی او شیطانه دجمنه تیه او جوی دور بسکنه جبر ویا انسان وفادار خالق خوانن مخابن به پرانی وفادار دجمنه خویه دجمنه خدا تعالی چی شیطانه شیطان دخوازه و شابک شیطان دخوازه و به آگر جهنم شابک تمام وسوسه شیطان گوتن شیطان ام به تشتی کو شیطان گوی ودا دخوینه هم رو کل هم بر و رو نش به شیطان دخوازه دینش بر ودا بک دین خدا نه کی گوتی خدا هی کی گوتی جنت هی کی گوتی جهنم هی کی گوتی دین خودشان کی گوتی محمد علیه السلام پیغمبر کی گوتی قرآن خودشان محمد بخاری نویسان دین کی وساتونی اف کسی گوانت شتا دویجه دین 1400 سال بری دینی که ناره جروکن کسی وانا دویجه خدا تعالی دوی او شیطان هون جوان دور بسکنن هون حواله باشابن هون حواله رندابن
باش رند کسی منن کسی کو قرآن کرن پروگرام جیان خو نوان کسی کو دوی ام مسلمان بسر ناو اسلامیت ظلمی دکن زورداری دکن قتل دکن قتول دکن جرد دکن فایز دکن به جنا دفروشن عراق دفروشن اوانا بناو مسلمان شو اجیم خطاب مجموعه رای هون بناو مسلمانن اجی مسلمان صادق و سالم دویجم جوان انسانانا دور بسکن ایرو جسدی حشتی کسی که دوی از مسلمانم خودش بیر کری هر وکی خودی تونه به هر وکی پیغمبر تونه به هر وکی دین دهات به هفته جاره که ایجاب که تر مجاز جمعه تر این یل مجا این یده که جار داخل مولود داده ام به هن شنبه پیروز نه پیروز نه من رغایب و ام بویژن برایت و فلان دوان شوادا ترها اجی مسلمان خود ام به خود خملینن خود تزیین و مزین دگو جلو بگی خوشیر خود که ها امجی مسلمان ام معنویت مجی فلان اوان کسانا به پرانی خودش بیره کری دینی خودی افتی پیش گوی خود هر وکی خودی تنب هر وکی اسلام ناتب هر وکی قانون خودی تنب جسدی حشته قانون شیطان لحیط خود تطبیق دکه مخابن گلی مسلمانا انویاد بیجه گره هم وفاداری وی خالقی کو وی خالقی بو اوی که هم خلقان دی جاف دایوه دف دایوه گود دایوه پوز دایوه تمام خلقیت که هر و باش و خوش جوارا چکری دایوه و تمام ام نعمت دنیای بارا کری او خالقای کو و روز قیامت دکی جنت دخواه گاوا هول به قانون خودی هر گاوا قرآن پروگرام جیانه و گاوا